Yamira talifuse faluka itazui ba lalagera era huhu ba migu ba liniha ba zi felezara posisiwa duanga hena dobla rua ba tuho ba loda ya da omasi lo balangi na tafalalini gera erada. Tehale moroi bazura dures musodede matai ofa za fele walu na ba fele dua irugi fele ofa. Imane tarmai lo balangi. Hadia ba dedemi na soniha si sobiri-biri o tunga eu banano elungu zisageu hadia le irizi siwa bulu asiwa bahili misa ba moi mangalui selungu adra bana tobali isedra basiduhu ni wa kukhemi a bele ba omuso de denia badae moroi ba omuso de denia bazi siwa bulu asiwa silo elungu. Si managay khanamami adra si sobazoruko tenga nilaw de denia taya zamusa si de ide adra. Deke dae darumay lobalangi si fafana yami ratalifusa da tao sisi ga makhaita malatar belakang ba migu sinonumale no u fayaga khada ba sura Nureso musodede matai o adre bate tardesai ko ia bania keriso sionarai ni Yahudi. Ba tefaduhu ba dureso musodede ba ni denara adre Mesia ba noso ia ba khazwaya ita Yesu keriso. Ba adre berdau te kau ni ira baba nema ba volo ba maduhu Yesu adre irugi zifafudana. Na moribadae edo na tewa ba ena faduhu dedera da go ite dede na fadu dedera ba Yesu adre no Mesia ni balo-baloira bisa ela baloi dan nebe aro dedera ba bolo Yesu hewa ai oya zanabi ke oya ba makau ba medro mane te kauni ba te fatenge ira to bali hobu ba ne hafefu soi ba kulidani. Dao zifufuna sinangya taila kamodu kamakhaita. Si dua, moguna taila hadia bahi ibisa vogauni bafamatenge drono kizaraeli baheda nia ni fahaw Yesu ya ba tobali hobu ba gulidana mafefu tola tafahela na tabaso Mose Sara yonarimana ayati Sara irugi ayati Felezara ba te duna badai bisa gelia ulidana mete azekhi ba bereta no maulu no sekhi bahiza ay khunia bahor ba gafuriata ba faza Felezara ba alua ba afabuka bahiza morui ba afabuka da te kaoni kaberamo magaberahamo ya te kaoni ia ba te fatenge mga buli ia ena tobali hobu bakulidana. Bali Indonesia Kejadian pasal 12 ayat 3 supaya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dan ilada bagamabula lisi fufena. Banatafahela ia bagamabula lisi bohou. Pada zalua. Moroi bagulidana sinofavukadra. Bermelemane tola. Tobali rano Israeli dela hobu bai sagarulidana sa mesal satulu ira babolo orisa adra dania hadia pu ulilo balangi khagaberamo bate falua da ba khazwaya ita iskeriso adra bazura matai ofazasara hadia te bereg te duna zuranga ete te bereg mor khagaberahamo ba ofeta dania khazwaya ita Yesu keriso. Nah, moroi badae bataila danya baga furiata goy hadia go hitede de lo balangi bazamati ke Yesu baya da enae te orifi fefuniha badre te fatenge bafaza dobla walu nga bafele ziwa irugi 20 hadia da te fatenge ira te fatenge ita to bali sama duhua Yesu keriso irugi zifafudana. Mubayaga ba dinama ba dinom ba digenya muni ba te fahau ira ba bolo efefu zomasies. Jadi taila ba da gohite de
Ya da te kaoni ba te fatenge. To bali hobu-hobu ba niha fefu. Si telu zinanga taila. Va me Yesu ba guridana. Memo ia ba ituriai ke ba atohare ba nuazoruko. Hadia ia ba bisa ia da ifahau niha. Ba tenga hada. Ifalua nga valo za huli-huli dodo. Irege gina i. Mate ba refa ba ifuli mauso. Bangalwa sitelu. Sabua i lala ni terenia baba mahae baba nuriai ke fa atohare banua zorgo adre mana bazura mareko luka ni okuna bada banua lowalangi kerajaan Allah ba Matayo kerajaan surga ya tak no aboto bada berme irano Israeli va lemane omasi ira la tetei dei lowalangi adre dania baba zura Matayo taila kerajaan surga, baba suratan kerajaan Allah. Hadian yung kunanya ada perumpamaan amai dola. Nifu amai dola. Nah, dah kay perhuhuat rekeda. Daya da amai dola. He bisa ia bangobaha, he bisa ia bamaha so amakhaita ba banua lo balang. Baba da mo kuna aboto badede zamaane huhuo badada fefu va babango sisi amai dola tenga simane fango sisi tanebe si tazarai ni ayati ba matao bini ngabunga babehede le hadia iber me amai dola itu ne fefu hadia ia ba eside denia sadania hasabua ba berdeke ba oya do bua tuho mafasate sebua. Dahil zinangya tatengani. Bagamay dola ni faema Yesu, ba itaria na aba iduna gamay dola, ba itaria baga furiata gamay dola da, ba iyo bakal hadia ko itadada mahadia gelwaha gamay dola sino ituna fatwa da. Ba dahil niya ni ilada goy, ba berhuhuo ba zi felezara pa wasisiwa. Ya da tau sisi. Tau sisi hada zinangya aboto ba dededa si fufena taila hezo so bama ba fausate hezo idune dune gamay dola adre Yesu e bisa ia mu ia babangobini si no elungu irege iroidanya zisiwa blasiwa ni fa may dola da ya ia da na babazura Matayo adre teberegu ia baba nofu hanihaze bua ba banwazoruko. Tola taila ba ayat sarada. Ba baba ne malida ba ayat 2 irugi ayat 5 hadia ni fayaga bada. Daya da ba si sangokhege ba sebua ba banwazoruko adro ya da samalalini era-era ba sangide-ngide ya ia simane irauno. Simane irauno ba sanema irauno adre pada Yesu. Iwa ba fatwa leberhuare ba namu tema drauno adre pada Yesu ba no kisanema Yesu da. Nada. Dan ilada ba ayat 2 irugi ayat 1. Ba ay fadao ifatohu. Wanifakiko niha zangalani ma yang menyesatkan sama-sama ribatrono adre. Adre dania izarai ni pada Bitobali ami sama kiko mifalalini gera erami. Dan ilada ba ayati ene irugi ayati si full. Nah, ay fada ba ayati felezara baba dai so hunenia baba mahal dai ya ia da itune daninia be amuinia Yesu bakulidana haiwa baba ngorifi sino elungusa moi nononiha baba ngorifi sino elungusa moi nononiha dai dani Yesu moi ia bakulidana. Nah peno awai dania da ya tisara 25 ene irugi fulu
ba avai ayati felezar avena ito huga ba ayati fele dua irugi fele efa. Nah, yami ira ama ina ira talifu sefefu hadeni ilada. Ya iya da ba faza fele walu ayati fele dua irugi fele fare te faema ia faoma fanofu. Hadia fanofu. Hadiah badedemi. Bagaimana menurutmu? Na elungu zisageu. Ba hadiah ni faluania. Ya ia da iroi zisiwa bla siwa bahili misa ba mo ia I alui zisageu adre. Ba itahu ke vanofu. Ba na ifuli isedra zino elungu adre. Ezo za bele omuso de dunia. Jadi amai dola da ni uguna ba faza fele walu adre ba ifayaga ia forma fanofu. Sozi otunga ba sageu moriba da ba elungu ya saita musuna ba da vanofu. Hebisa na elungu da ba gamai dola da duna ba mui ia I alui. Ba nanu iserda ba hadeza lua abele omuso de dunia baba nere sagere moroi bazile elungu. Na oite da ya da va ena ruhu aboto ba de vanua zamati ke Yesu va bada mo Yesu ya ia baba ngobini sino elungu baba ngalui sino aihu bahor. Mele omasi ia na tekiko. Heha sageu. Si manu va ebua dede va omasi lobalangi ba nasi kulidana. Nah, ada berda hadia zalua. Omuso dede nama bazoruko na mangavuli zisageu adre ba ya da na mamalalini gera era falalini gera erania dozi sino elungu. Si mana de lovalangi va le omasi ia na teki kodrauno na de bayati si fele famige va le omasi lovalangi na teki kodrauno adre. Na medromanu mikeno ba ayati 5 ayati 1 ba ni fangilama. Jangan menyesatkan. Begitu bali ami sama ilungu sama kiko. Hadia ena mi alui. Tuho mege ya da bayati 2 iruga ayati 5 bisa ia zango ke banolo balangi simane sanema irauno ba simane irauno ya si lefa yawasa ba lehadei falimosa badede. Ba le omasi lobalangi na tekiko trauno adre amai dola da sinia va le omasi lobalangi na tekiko za mesa vanuania. Na edena ifehaga moriba da egoi bagamai dola adre va nono rodede dozi ni faha Yesu ena emoi babangalui sino elungu. Tenga baba may lungu. Mga luisi no elungu, tenga baba may lungu. Ba tenga baba makiko. Me baba ngobini, baba ngorifi, sino elungu adre da Yesu. Jadi sekaligus moroi ba dure somusodere te faema zitobali sinia. Dozi ami selungu. Mifalalini ke rairami mo Yesu babang obini basidua norodede gezamati ai obini dozi sino elungu medae ko hitedede Yesu khedaya ita sino faluha fangorifiak. Hadia rahu-rahu moroiba perhu huare so efangaval. Dan dai rahu-rahu nia moroiba kamai dola dai. Si fufena te faema kheda va ohite de lovalangi ya ia da na dozi niha tobali si penazoruko.
Adre me Yesu babangalui. Adre me Yesu babangorifi. Dozi niha, dozi sino elungu mu alui. Dozi fufun. Na si dua, yaya da fogau ni. Falalini gera era na oma si falukhad rauga penwazoruko, ba falalini gera era. O khege, wangide si mane irauno. Ba si telu ni yaya da tema Yesu, si mane fanema mafangoma si da irauno adra. Da rahu-rahu si dua. Numero telu yaya da te kau ni goi ena boi tobali sangalani irauno adra. Ena boi tobali samai lungu ni habe ita. Ba medro mana samai lungu zino elungu. Hadia i ena ya ita sama sata berege tafalalini kira erada. Taroi ngavale zama ala basama kiko ya ita. Ba takau ni niha ena ifalalini kira era. Basi afuria rahu-rahu nia. Ya da alui zino elungu adre. Ohe ira mangavuli banga babazato. Da ezo masilo balangi. Ba owa de dunia na alwazimane. Simane ni falua Yesu. Tulada kheda zo ayaita Yesu Keriso. Babangobini sino elungu. Ba te ohe mangavuli banga baba zato. Da ko hite dede. Ba da ezo masi lo balangi. Ya dae si tobali ang renua. So telunga vale kang renuada ba ang renuada ba tafalua iya mata fayhag iya foma fanofu. Ang renua si fufuna ida tasofu hadia no tobali ita esi banwazorugo adre sino mamalalini era sangide ba sino manema Yesu. Dawa no fusi fufun. Ba magamakita dao. Ba te kau ni ita boy abe dedeu nomo Yesu babangobini ya ita. Dao gange renua si fufun. Si dua tano fuli. Hadia lesi tobali ita samai lungu. Sangalani. Bama sopa aga niha tobali esi panwazoruko adra. Na no tobali ita sangalani sopa aga samai lungu. Ya dae rei dae falalini geraera. Ba angerenua si telu. Ya dae hadia no tobali ita sangalui selungu sitaya. Simane duma-duma ni falua zo ayaita Yesu Keriso. Bagamakaita da ang renuada ae turiaige kau ni zino elungu adre enabui tekiko. Da zitelunga valo zitobali ang renua. Emira talifusa na tafaane huhuoda Uhosebua ni faema bapanua ni Keriso basi manisito ole tatu ta berege wangobini hadia ia bamasau pengantar babadae tola tazaraini ngavale bua zangotoi ni Keriso bahiza amwata sa no amwata ni habairo motoi ni Keriso balesa ni tema unia Yesu tobali soaya basangorifia ya Tuhan dan juru selamatnya. Ba tola muhala duma-duma da banga vale zalua bakina ter. Ya lemedro mana yo narai mana sae beretap bawa si walu iruki mana ia dae basabua samati kita bahiza ibunu na bunia ya ia kasus Yosua. Mau seda na ba? Tenga buah-buah zamati. Tola taberege da ba medromana tanggal felezarap bawa sisiwa
ba na iturtudu da zaloba zionumalo daya da may inete kefasihopo teroris i tadu gedung kembar ba Amerika ba tatugay oy buwa-buwa zino elungu da ba ta faiki hejo za bulegena ba lalava auri seroma si tobali famasao abenada niya ba vanemalida ba tazaray ni hadaya zino mufayhaga mikino ba fosate si dua fosate si telu ba kangerenua ba may hagda ba moguna tafatefa ba tafae mahuwar tatu fa bebe jemaat kota jemaat badesa ba mazui bazagatua ba masibo ibua tatu oy fa bebe ezo tafaema ba bada ta fauduke ba matefaya ia ba sia furia ba bodruhare ba to lagi mufatune ba atozi no musuna sino modri lalava mati ba yadae te kauni ita tobali simui mangalui tenga sama bali baya tobali ita sangalui sino elungu simane duma-duma ni bezo aya ita Yesu Keriso baga furiata baye ni tana badede ni basoda moroi ba halewa zinenge fazatelu nga bua feleziwa adre mi falali ni kera erami ba mi fuli ami ba mabetae horemi adre mi falali ni kera erami ba mi fuli ami ba mabetae horemi na faudu dae ba duho ba hadia nasi ya de te kaoni dozi ita baba malalini era baba nema Yesu ba sekaligus koy tobali ita sogauni niha ena la falalini gira erara ba tobali ira sanguhege banua zorugoad degeda la gira era ba wawaidra ama ina talifu sama fefu Yahov